ngaboshwa 12 years ngokuziphatha kahle ejele ngaphuma nge6 years and then nyasayina bhuti wami. Njengomuntu omthetho wena bhuti wami uyenza kanjani ukuthi ku-accuse umuntu ngento erongo ehambe ejele eyoboshela into erongo wena usale uthatha into yakhe istaff sakhe lesi? Usisi uqala ukumazi before eboshwe or after eboshiwe? Ngalo kumazi before eboshwe. Njengomuntu omthetho uthi wena sowuzofuna ukuthi manje uzalise usisi la. Umuntu omthetho lo. Ima wo. Ngani sibam sami zokudubula. Kukwami la. Ngitshela kanjalo. Umuntu ozongitshela la kukwami la. Ngicela awutshele mina bhuti omthatha. Wena njengehata u-threaten abantu ngokuthi uzobadubula. Ufunani kwami trespass ungene kanjani? Singene kahle angithi besikhona nathi. No akusi trespass sikucelile ngithi sina basingena and asifikanga ngokukulwisa. Molweni mandizibulisela lapho kuni nonke emakhaya lami igama LAVAWS pronounce lava sinkomkane abandaziyo banibiza ngoMr Nzokulayita umshanami. Guys namhlanje sibhalele ngumay brother lana uthi unengcake nayo engamphathi kakuhle. Bhuti wami kunjani? Ngiyaphila kanjani bhuti wami? Ngiyaphila bhuti. Bengisacela nje sichazele ukuthi bhuti igama ubani and why usibhalene namhlanje la ku Jesu Bioscope. Bhuti wami igama uShavula. Ngisuke Soweto kuze ngibhalele iJozi Bioscope eshibe ngizoqola usizo cause nginomkami uMaria uphuma kuphi eMozambique. So bekumuntu ukuthi siyazikhipha yabo amadate so ukuthi kwezinye izinto khona umuntu maybe bekabonana naye okay sibuya endlini siphathane kahle kube yonke into kodwa kunala saphuma khona khona ubhuti ahlangana naye bakhuluma kuba ngathi abantu abazanayo but nami ngizange ngayithatha ngithi maybe abantu abazana from ukudala kanti hayi ubhuti lo khona into indaba azengayo. So bhuti wami uzungibona manje umngama kangiphathanga kahle so ngathi wagcine engibophisa. Agcine kubophisa? Yebo bhuti wami agcine engibophisa ngaboshwa 12 years. Kancane. Njengoba ngiboshwa 12 years so ukuziphatha kahle ejele ngagcina ngikhishwa nge6 years. So kuze ngiphume kungibona ngiso ngiyasayina ene ngizama which all means ukuthi ngiziphathe kahle but then ayingiphathe kahle because ngayengaba nama doubts ngokuthi okay ngiyambona umuntu onjani before because enye into wangibophisela nokuthini wangibophisela ukuthi ngiyamhlukumeza. Wena usuku bomhlukumeza vele? Cha bengamhlukumeza bekuwumuntu nje ukuthi ngizama ukukhuluma naye ngedwa yazi abantu besimame bese banalento ukuthi bazilwise ugcine nawe wenze into ongazimiselanga ukuyenza. Yabo so bhuti wami bangihlukumeze kakhulu ngalahlekelwa into eziningi kabi. So my brother ngizama uku-understand la usisi wakubophisa? Wangibophisa. Ekubophisa ngoba sekafuna ukumove on ngempilo nomunye umuntu? Ngisho njalo bhuti wami. Okay so manje since ubuyile ejele uyayazi le out ovana naye mhlawumbe? Ngake ngambona i-out yakhona? Yebo ngake ngambona bengazi ukuthi lo muntu iphoyisa. Ikhathi? Yes iphoyisa. So enye into ngambona nase court ngamanga ukuthi okay ecourt umuntu lo ufike kanjani ecourt bengazi nokuthi iphoyisa because nami sahlangana kuphi endaweni la sasijiva khona. So okay ubhuti lo phoyisa kuze ngimbone ecourt ngabona naye ngabona ukuthi khona okushaya amanzi ubhuti wephoyisa noMaria. Wabo so into enginibhalele yona ukuzocela usizo because ungibona nginje ngaboshwa 12 years ngokuziphatha kahle ejele ngaphuma nge6 years and then nyasayina bhuti wami. Yabo njengoba ngisana so nowana nginibhalele ngizocela usizo kini. So awuthi ngizama uku-understand la bali lo muntu ke enithi ngoba uke wamashini into yokuthi naphuma ne groove wambone ringa nomuntu ini yileyo khata lelo? Yes yilo lelo phoyisa bhuti wami. Ugeli wabuya wakubambisa wena wathi uyamshaya uyam-abuse wakubophisa? Yes wathi ngiyam-abuse ngaze ngamrepa nokumrepa nowanda ngaboshwa bangigweba 12 years ngaphuma nge6. Ubani obekaphethe le case leyo? Uyu baphoyisa lo sambone eklapini. Uyobeka phethe le case yakho? Yebo uye vele. And manje uthi imeri yakhe ihlala nobani? Ihlala nawo baphoyisa lo. Because ngesingami sengifila ngathi kushuthi le out le
beyivana nomuntu wakho vele so bebefuna amaqhinga ukuthi wena bezokuframe kube ngathi kunento errong oyenza usisi. Ngokunjalo bhuti wami because nami ezinye izinto ngabona ngokuthini ngabona ecourt the way abantu bebazwana ngakhona ngongeke icourt nomzali makazili uyabona umehluko but labaya kwaba nalento le ukuthini ngathi bafuna mina ngiye phakathi bona bazosala bayenza into zabo and kwenzeke kanjalo vele kwenzeke njalo. Oh no ngiya understand wena my brother uthi ke wazama konje ukuthi uba confront ubabuze ukuthi hayi bafethi kanti khambani. Cha ngizange ngazama no wonder nginibhalele ngizocela nina ukuthi maybe sambeni sonke sifike bachaza ukuthi why bayenza lento abayenzile ngoba ungibona nje ngilahlekelwe into eziningi. But lento bebekugwebele yona balelami for 12 years uyavuma ukuthi wawuboshelwe into ekhona. Cha angivumi because into enye engayibona ukuthini bebafuna ukuba bonke labantu laba just bebafuna mina ngisuke kuphi endleleni yami. Kahle nami ngithola kanjalo mangizama ukuconnect ama-dot wami nabalelami. Yebo bhuti wami. So uyakwazi la bahlala ngakhona. Ngiyazi bhuti wami nganithatha siyeni khona. Okay. Hi Mr Jones, Mr G. Let's go James because angizama uku-understand lana no nginingi okungamake sense wena balelami. Umuntu wakho besinexesha elingakanani nivana mhlawumbe? If ngangazange ngaya baze bangibophisa. No angithi before uboshwe. Besina 4. Wabena 4 years nivana. Ushuthi mhlambe yini isenzo ukuthi bewum-abuser nawe wena bhuti wami yini izenzo mhlambe ezenze ukuthi ezecabanga ukuthi ekushiye exoke ezefune nokukuframe i-relationship yenu beyinjani nina before kule for the past 4 years? Ongingakusho yonke into behamba kahle ngisho nanefoni yami kuumuntu nje oyibambayo yabo so mina into yasoke yangiqaka ukuthini wabese since nje ahlangana nalo baba lo ephoyisa lo engaframewa yibo wamosheka lapho yonke into yikho la kulomuzi lo yikho khona ayibale asingena sithemba ukuthi bakhona or khona uever khona lapho because kwamna mfethu iyangibhida and iyangixaka sure but ngiyaphila bhuti omdala Ngiyaphila ngezolo. Ngiyaphileka nakuthi mfowethu. But igama lami nguLavas wena bhuti omdala from iJozi Bioscope. Ubaba Khosi. Ngibaba Khosi, Sergeant Khosa. Okay bhuti omdala. Bhuti omdala ngibhalele ubafu ngicela uze ngapha. Ngibhalele ubafu la wena bhuti omdala angazi ukuthi izitulo zikhona eduze mhlambe sihlale phansi. Uzofunana webafu uye musu bhuti. Uyena. Mfethu bengisacela ubafu thina kahle bhuti omdala. Thina bhuti omdala siJozi Bioscope singabantu abadila ngokuthi sincede abantu i-community and kwenzeka yini kwalo? baby. Angitshele la baba usayitshela. Uyamazi ubhuti? Ubhuti ngiyamazi ukulumazela ukuthi lo bekajola naye. So mina lo buye emakhaya lo. Yabo. Lo umuntu wami vele. So lo ungichithela naye. Lapho chief. Lo bhuti lo uyanhlupha lo. Chief ibambe lapho lo umkami lo wena wamthola kimi. Iring. Iring. Iphi iring? Kanakhe bayithamini ngibophisa ngithi. Una how many years now? Besina 4. Since kufika wena sahlangana eqapini wamosha yonke into chief. Efambe ejele. Dala lo muntu engizwana Khala naye. rijele lo wani. Lensangazana yankuma mwana na bhuti lo wani. Yalo sisi lo since athola Umntwana lo unayo umntwana nalo muntu. ukhona umntwana. Uphi umntwana? Usekhaya. Ana mwana na wena mina. Lo sisi lo ana mwana na wena. Ana mwana na yena. Yebo. Lo sisi lo wamthola ngami eklapini. Sijiva. And then the next thing nangiframe futhi kuze ngiboshwe. Kungimanje ngilahlekelwe into eziningi kabi. And then womanizer wena. Cha Uyabuse abantu besifazane. uyabuse. Yena usho njalo ukuthi ngiyabuse. Kunama case amaningi esinawo against yena. Yebo. Na umedium bekakhala ngaye. Inimeri yakho beyikhala ngayo. Yamvulela icase wangena phakathi. Njengomuntu Ukuthi uphume omthetho kanjani wenza angazi ukuthi isiphathi uphume kanjani. Ayikho yonke le wena bhuti omdala ngoba bekayiphethe egrade. Akukho. So mina ngizama ukunderstand la kuwe wena bhuti omdala ukuthi manje ngoba uthi beka uya-abusana kanjani ngicela ukuva usisi uqala ukumazi before eboshwe or after eboshiwe ubafu?
Ngicela ukumazi before eboshwe. before eboshwa Yes. bese nivani Bekedume kabi lona ngimazela Bekadume kude kabi. ngimazi. so wena lento ekhulumayo. njengomuntu womthetho endaweni yokuthi ubuye uzodila nobafo ngendlela egrandi njengomuntu womthetho ungangeni in between ifamily yabo uthi wena sowuzofuna ukuthi manje uzalisa usisi la Bhuti wami, lento akutshela yona lo sisi nalo bhuti ayikho. Lo umkami. Baba, umuntu womthetho lo ima wo umuntu womthetho lo Ngani sibam sami zokudubula. umuntu womthetho mara ngathi awuhlonipheki futhi oza la Wena usukumeza wena Amakhamera wami. Umntwami lo. bafo Uma ngwana mina. Kukwami lo, kukwami la. Utshela kanjalo. Umuntu ozongitshela la kukwami wena la. ngicela ngaphi ngicela uze ngaphi Ngicela ngiphumele, ngizomura lo muntu. Ngizomura lo muntu. Ufunani kwami? Ufunani kwami? Umkami. Ungizola umkami lo wena na enangiframe ukuthi asitile naye le ekhadi awutshele mina bhuti omdala Yes. wena njengehata utraithena abantu ngokuthi uzobadubula No ufunani kwami trespass ungene kanjani? singene kahle angithi besikhona Ungene nathi kanjani? Trespass, no akusi umuntu trespass womthetho. sikucelile ngithi thina basingena and asifikanga ngokukulwisa No mara sikhuluma nawe angithi uyabona umfazi wakhe lona. Unomntwana naye. Akusi umfazi wakhe. Akusi umfazi wakhe. ngoba nan together wherever lana Akusi umfazi wakhe na Umfazi wami lona. Unomntwana naye. ngithi bekungasi umfazi wakhe angithi bekumuntu wakhe bekumuntu wakhe mina ngibuza wena njengomuntu omthetho ukuthi hamba engaphandle njengeindoda ithola yima bale lami Limaza wena. sahlangana kanjani kanjani awuthathe lo mfethu umsele ngoba ngathi okay maintenance ngicela uze ngapha sisomdala uyantolovela wena ngathi utolovela thina kahle kahle namanye amadoda ngaphandle wena awutshele mina bhuti omdala njengomuntu omthetho ngathi mara uyadelela Angiteleli mina uyadelela ngoba manje thina yima mina ngisatshela wena okay yiva lento engizoyikhuluma kwawe bhuti wami wena njengomuntu womthetho uyaphi famba uyaphi mthathi awungimusele umthida le ngoba ngifuna ukukhuluma nale out and I can't guys mamela mthathe manje futhi ngicela ungimamele yabona ukuthi angikulwisi mina no khuluma nawe kahle no baba lo ngiyeke ke khuluma nami ke angithi ukhuluma nami nakulo amadoda kuze bathembisana ukudubulana ngesibanga lakho wandihlukumeza umuntu bakuhlukumeza yena bhuti bali Mr T ngicela uyenze lento engisho bali ngicela uthele umuntu le ngithathe ubali umusele kude ilento engicelayo kuwena bra ngemva kwekara wabona intombi cause manje ngisakwazi ukuthi ngifuna ukukhuluma nani bafethu sisi bowujola nobhuti anjola naye before umazi angithi wamazi umuntu womthetho what is ubuke wambophisa ubhuti before bhuti lo one yeah bhuti lo one angakhomiswa kimi ubuke wambophisa yes or no before ujole noba no wakanguphisa awukazi ne manje sokufika umuntu womthetho wakujuda wena ebhedini nilele zangizi nawe uyangiva ngoba uvuma kuphela hawu ngithi wena bhuti wami awutshele mina wayengaphikanga ekhuluma no awutshele mina njengomuntu womthetho tshela mina njengomuntu womthetho because wena mina ngigude njengomuntu womthetho good ngokuobserve Yes. nokuthi uzo-observe abantu ukuthi ubona badeserve ukuthi bemithele wena badeserve ukuthi bemithele abantu babo njengomuntu womthetho wena bhuti wami uyenza kanjani ukuthi ku-accuse umuntu ngento erongo ehambe ejele eyoboshela into erongo wena usale uthathe into yakhe istaff sakhe lesi umuntu wakhe akusistaff sakhe okay bengizo-understand if wena yizo ngamshela wangiqoma bengizo-understanda njengomuntu womthetho ngamshela wangiqoma lo muntu lo yes wayekuphi le ingxaki zakho wasekuxelela ingxaki zakhe zokuthi bayam-abuse Yes. wasuthi wena asimtrephe lo asimtrephe mina ngizodila nale mina ngithathe le case beyidila noba umuntu omthetho ngingathatha le case beyidila ngoba udila nayo bengidila ngayo mina i-police station was it aware ukuthi wena uzwana nalo muntu that's why uphethe le case i-police station beyiyazi leyo nto
No, iyabe no bhuti wami ngiyabona uyaqoka bhuti omdala and futhi angimfosta ukuthi azekile endaweni yokuthi umkhuzi ubafo or advise njengenye out wena udecide ukuthi ubone umfazi omuhle for wena ufuna ukungiroba bhuti wami esayidini lami yabo from the scratch ne usisi yes wafika epolice station wazovula icase mayelana nalo mjida lo omhlukumeza sekajola nawe ngaleso sikhathi no bekakajuli nami hayi bhuti wami no uyabo manje le story sakho ngazile ukuthi maso siqale eqaleni sizovele sibhede nihlangane emjayivweni angithi nobafi sekuvela wena kanjani uyayibona kanje Mr. T ungamzisa uma ungasalwi ibale lami ngicela sikhulume grand as long as ungalwi mina into engayifuni no le police angithi police and manje sifuna ukulikhupha lento elinalo angifuni ukuthi manje ube wena phezulu angithi manje sifuna evidence yonke from a camera manje mase kulwa wena bale lami angithi uyazi wena uceda kuphuma uphume ngeparole so into ezokulwa bale lami as you are not in a good ukuthi bafo kungila ngikhona ngithi nabo ungakwata kanjani nje you are not in a good space ukuthi lo maybe angibona ngomjito right wathatha advantage no nami ngiunderstand ngivela nami isuka kude kabi naye yena uzokhuluma ngathi into esuka manje ngisazoku-advise something ngaye lo ekudeni kuphi ngoba usuke ekudeni nalo before ngibopha le khashashi le dala ngizana naye lo muntu lo so ni dala from asafika la buye emakhaya so you lied asafika emakhaya futhi njengomuntu omthetho awutele mina uyazi ukuthi umuntu can get arrested for a wrong accusation uyayazi leyo no lo vele uyahlukumeza ngicela yiphi evidence ubunayo wena nakho umuntu wami wena njengomuntu we-police station unayo evidence ama-picture because I believe kwamele kube nama-picture kasisi which is a full evidence omele uyikhuphe e-court uthi naku yabo beke nama-bruises kuphi no ungisendelile umuntu wami ama-pictures so njenga ifoni yami eyamoshakala so yazi lamafoni lawo manje i-evidence phela so wena bewungena evidence le case kulo muntu olungisa amafoni mangifika lapha yana wafika wayireseta yonke into so kala phansi amen ngenganayo i-backup ukhaningi bane backup uyaxoka ngumuntu omthetho uyaxoka uthathela abantu abafazi uyabona nje ukuthi kuhlangahlangene wena umuntu wami ngicela ukhuluma iqiniso ubani uthi sergeant bani ubani wena sergeant bani wo sergeant wena sergeant Khoza sergeant Khoza okay sergeant Khoza angithi usebenzela khona la police station yes umuntu omthetho ngicela ukwenza kanje ngicela nonsonso la kwami ngakhuluma nonsonso la kwami mangakhuluma nonsonso la kwami nje ngikhalimele ngathi wena sihamba vele umuthatha pakisha impahla zakho bale ngene endlini upakisha awufambi ndawo uright wena ungafambi ngene endlini ungafambi miyeke ngene endlini akayindawo akayindawo mame akayindawo mfowethu mamela la ngikhuluma nawe manje uyapi angithi uthi ngimthathe uyapi akapakisha indawo lento ngisazokhuluma nawe out nawe ngathi uyabhayizwa ngoba usaconfused semagcekeni wami la ufunani Brian mamela into esiyenza siyaphuma la siyakuhlonipha ngiyamina kule police station yakho la usebenzela khona ngifuna ukuyobuza ukuthi uSergeant Khoza icase ekathile wayihenglisha kanjani ngeyiphi evidence obunayo yabona leyo nto ngiyazi bazongikhuphela yona lapha epolice station mabe engayikhuphanga bhuti wami mfuna leyo nto bhuti wami angitshela sebenzisana namaphoyisa amaphi nali ipolice docket lapha nali docket awuyazi kanti wena uyazi namaphoyisa wena uyazi bona amaphoyisa asebenzisana nawo thatha nihlangane eklabhini amancane bale wena umuntu omthetho ngathi uneindaba ofuna ukuzitshela zona no yazi kwenzakalani unento ozaziyo ne kwenzakalani bafuna sharp no uzositshela ngiyabona lokho ungazi ukhona ofuna ukusitshela khona omaziyo mhlawumbe osebenzisana naye lapha epolice station usebenzisana nalo wena ngoba njengomuntu omthetho angeke angithi yini la wena ihamba ni-destroy ama-family abantu wena bhuti wami uwe lo ofike wayenza usisi wami wavula icase eyiphethwe uwe leyo case ngoba sowujola nomuntu wakhe so ikona evidence angithi bashisile makangena la emagcekeni wamazomthetho Mr. Jones let's go we are coming for you wena baba wami asinasikhathi sakho no ngizombravaza no wena usekunawe uzuyathuka buka wenzani
Usasinikeza evidence futhi. Uthini? Uthi ongilandela isibhamu. No, into emnandi engiyithandayo ubale relax, into engiyithandayo i-evidence isabaningi, uyayibona yandisa i-evidence. Into engiyifunayo ukuthi umuntu womthetho bembone ukuthi ukhohlakale kangakanani. Njalo umuntu womthetho akamphakamisela isandla umuntu. And in front of the camera west part. So ngene ekareni isivayo ngifuna kuye police station la usebenzela khona ubali. Okay. Uyangithola? Ngiyodikisisa crane sharp ngaleli cala lakho ukuthi kwenzakalani, i-evidence ebebenayo. Mfethu umuntu you can't be arrested for into engekho. And they need to pay for that. 12 years young. They need to pay for that wena balelami. Abayeke. They need to pay for that. Ngicela ukugaya nje simple advice wena balelami. Yebo butwami. I-cherry enesibindi esokuthi ikuvulela icase. Leyo cherry inyoka balelami. Lo muntu akusiyo umuntu lo. Or uma ubuchama ubuhle or something. Ucabanga ukuthi ubuhle yibo buzokwenza ukuthi impilo yakho ibe right. Umuntu okwazi ukuthi accuse uhambe yohlala 6 years ejele wena ubona ngathi so ibona akuyinto egrand leyo. Ukuchithela kwaqala wakushiya. Wazo accuse waboshwa. Kahle kahle ngumuntu okufuna ufile loyo. Mr G, please umfaka ubale eKaren lapha ngizolithola eKaren. Ezibhaya sozikhuluma le. Ezibhaya sozikhuluma ngale. Guys, nibonile ke niyabona nani lapha emakhaya ukuthi kwenzakalani. Into soyenza thina siJoseph Bioscope manje ngizocela uMr Jones ukuthi bengikhaphe noMr G sambe nobale siye lapha epolice station. Ngifuna nje into ebambekayo, the evidence that they had mabebopha my brother. Ukuthi yipi evidence ebebenayo ukuze bemarrest bebuye bemfake elantukeni estocksini eziyogweba for egwetshwe for 12 years. Sekaze serve 6 years yonke for ini. AP evidence ebambekayo because uyabona le and then mase sifika thina sozama ukuyilandelela ukuthi where they are aware ukuthi umuntu obekahenglisha le case ubafo because manje they were plotting on my brother mangabe uya understand uyayimamelisa lento beyikhulunywa la bebe plant my brother ngento engekho. So guys, into ezikanje thina sivumelana nazo. Cela niqhubeke nisibukela lapha ku Joseph Bioscope, ni subscribe guys, ni share nama videos wethu. I will see you on the next episode. Tingilandela Mr Jones no Mr G.